mojih 28 godina na Novom Zelandu ja sam otprilike većinu toga, jer sam živio i u Engleskoj i malo i u Crnoj Gori. Da. Par godina. Su vezane za jedan određeni dio Aucklanda. Ja sebe nisam mogao da zamislim da živim u drugom dijelu čak Aucklanda. I sad se pitam, pošto je bilo naravno prilika da se ide u neki drugi grad na Novom Zelandu, i nisam napravio taj korak, dok sam napravio korak da idem u Englesku, što je malo čudno bilo. Što se tebe tiče, da li si ikad razmišljao o, ne znam, Christchurchu, glavnom gradu, Wellingtonu, Hamiltonu, mi smo ih obilazili naravno, ali za život, kad ga uporediš sa Novim Zelandom, kako je tu tvoje razmišljanje bilo, i ako nijesi, zašto? Je li ta navika za Aucklandom, o čemu se radi? Pa opet, eto, možda mogu da kažem da po dolasku na Novi Zeland, mi smo svi možda gledali na neki uniforman način na Novi Zeland, da je to sve isto, da su gradovi isti, da su čak unutar gradova, kao što si rekao, u Auckland, da je to sve slično i tako dalje. Međutim, sad, kao što kažeš, poslije toliko godina ovdje, znamo da nije tako. I u suštini ono što treba istaći je da, opet, zbog toga što je Novi Zeland toliko daleko, po mom mišljenju, eto, da ne budem grub, ali sve što valja je u Auckland, ako mogu tako da se izražim. Moram da se složim, koliko god da to grubo zvuči, moram se složiti. Koliko smo subjektivni tu? Vjerovatno jesmo, eto, ja to kažem sa svog stanovišta i otprilike to kažem kao neko ko uvijek voli da ima opciju da je grad živ, da se nešto dešava, da ima sporta, da ima manifestacija, da ima plaža i tako dalje. Pa čak možemo da se složimo vjerojatno i da je i Auckland, uprkos tome što je toliko veliki grad, i evo daću primjer, prije par večeri smo ja i supruga relativno kasno izašli. Jer što je kasno za tebe sad? Pa eto, relativno, po našim standardima kasno bilo je možda, nije bilo ni 9, možda 8:30 uveče. Dobro. I ja sam znao da je vjerovatno to, dok mi stignemo, gdje idemo i tako dalje, da ne znamo ćemo li naći mjesto da popijemo piće. Mene to izluđuje, tako se izrazim do dan danas. Zašto? Zato što je nedostatak lokala ili zato što je ili zato što je dio njihove kulture da se u to doba izlazi? Pa ja razumijem da, recimo, eto, bio je, ne znam, bila je možda srijeda ili tako nešto, i ja razumijem da ljudi rade sljedeći dan i da su ovdje ljudi dosta tako odgovorni i da možda nije takva kultura kao u Europi gdje vjerojatno svaku noć do ponoći u većim gradovima može da se lumpuje. Ali isto tako, eto, mogu da kažem, kao što ti znaš, to je bilo i gore prije. Sad je čak i okej. Sad čak možemo da kažemo ima. Ako hoćete da izađete uveče na večeru ili da prošetate, naći ćete mjesta koja su tako lijepa i gdje možete nešto da vidite i tako dalje. I eto, fokusira se možda na taj aspekt koji je za mene bitan. Ali, eto, ne znam, kao što znaš, Auckland je izglasan za jednim od najboljih gradova za život u nekim magazinima i po nekim kriterijima, ne znam tačno o kojima se kriterijima radi, ali nije slučajno to. To je vjerovatno neka sveobuhvatna analiza u koju ulaze dosta nekih važnih faktora. Ali ovo što si rekao, definitivno, eto, imao sam priliku da posjetim razne gradove na Novom Zelandu, uključujući Wellington i tako dalje, i ne znam, sad da ne nabrajam, ali sve u svemu, možda kad pođete malo po tim regijama, shvatite i vidi se da je Novi Zeland mlada zemlja, da tu nema puno neke suštine, da, eto, prosto rečeno, pogledam i kažem, pa ne znam kako bih ovdje živio. Možda pejzaž i sve to super, da,
Ali eto, opet, što kažeš, možda smo pristrasni, zavisi ko što voli. Možda neko ko voli prirodu i tako dalje. Dobro, možda, ovo je naše iskustvo, ovo su naši pogledi i ovako kako mi sumiramo, možda se neko pronađe, možda neko baš vidi da mu i kontra odgovara. Ide na to neko drugo mjesto. Da. Ja moram zaključiti da je Oakland to za mene, ja ne mogu u drugom gradu živjeti, to može biti samo Podgorica, ili ti evo malo da se reklamiram zabijelo. Stvarno ne vidim sebe niđe drugo. To je bio ili ovaj kraj Oaklanda ili je bilo ovo predgrađe zabijelo u Podgorici. Ja treće, malo sam bio i u Engleskoj, ali nije to bilo. Ili ti uvidio sam, ali što kažeš, Južno ostrvo, prelijepo ostrvo, Queenstown, preporuke za svakoga. Da li bih mogao da živim tamo? Mislim da ne bih. Da li bih mogao da idem tamo redovno kao turista svake godine, bez problema. Tu su gradovi Tauranga, Mount Maunganui, naravno, Wellington, kad ne duva i kad nema kiša, česta je tamo, je prelijep. Ne znam koliko si bio puta. Iz mog iskustva, pošto za one koji možda ne znaju, bio sam trener u prvoj ligi Novog Zelanda i onda se putovalo na gostovanja od Invercargilla, što je najjužniji grad, gdje sam prvi put osjetio durmitorsku ili ti lovčansku zimu, znači nisam mogao vjerujem da postoji u Novom Zelandu, koji inače je umjerene klime, do Christchurcha, eto 2011 ili 9. eto sad griješim, koji je stradao dosta u zemljotresu, a tamo je, kad sam pričao o gradovima, odnosno počeo sa ovom temom, ona je bila aktuelna za naš prelazak iz Oaklanda u Christchurch. Eto, nisam dobio jedan posao za koji sam konkurisao, što ajde i dobro bilo, jer je bilo godinu dana pred zemljotres. Bio sam u lijepi Nelson, meni se svidio, prelijepi Napier, u ne baš lijepi, ajde, New Plymouth, neće me razumijeti prijatelji iz New Plymoutha, ali opet, koliko god je lijep, ipak je Oakland veliki grad, ima ono što nama treba, tu smo i pustili korijene, jeli? Tako je. Znači, to je ta subjektivna strana i podatak, znači činjenica, koje god dolazio na Novi Zeland, obično je završavao u Oaklandu. Ima naše dijaspore u Wellingtonu, u Christchurchu, ima ih u drugim manjim gradovima. Ovi koji nisu u tim gradovima, već su, u većim gradovima, već su, u nekim manjim naseljima, gravitirali su polako ka Oaklandu, kad se kaže prilika, nije svako naravno. Jeste, mislim da, ali dobro, vjerovatno kad to uporedimo i s drugim zemljama, naćemo slične situacije, tipa da se gravitira uvijek ka većim gradovima zbog većih mogućnosti.